Dikjarazzjonijiet li saru miċ-Chairman tal-MEPA, Austin Walker, fl-laqgħa tal-Kumitat Parlamentari dwar it-Trapp Iswed iqajmu mistoqsijiet serji dwar l-indipendenza ta' din l-awtorità. Dan wara li Walker ammetta li fejn nidħlu stqarrijiet ta' natura politika tal-MEPA qabel jiġu pubblikati dawn jgħaddu għand il-Ministeru jew Ministeri konċernati. Austin Walker kien qed jiġi mistoqsi dwar dan mid-Deputat Laburista Leo Brincat. Ir-risposta tiegħi iva hija normalment meta jkun hemm issues li jirrigwardjaw li fl-opinjoni tiegħi għandhom bżonn il-clearance jiena stess li nitlob lill-Communications Officer li jibbrifja lill-Communications Counterpart ġewwa l-Ministeru jinformaw. Fl-istess laqgħa ċ-Chairman tal-MEPA stqarr li kemm fil-kwistjoni ta' Trapp Iswed u anke fil-każ tal-irwejjaħ ta' Hexagon House l-awtorità setet kienet iżjed effiċjenti. Min-naħa tiegħu id-Deputat Nazzjonalista Jesmint Muljet qal li dwar it-Trapp Iswed kien hemm fażi li fiha l-MEPA kienet qed tirrifjuta li tirrikonoxxi li kien hemm problema. Mhux dejjem hawnhekk tal-Parlament ħass li l-MEPA ġarret responsabilità li tipproteġi ċ-ċittadin. Konna iktar inħossuna li l-problema kienet tintefa' taħt it-tapit u tinħeba milli ikollok Environment Protection Department li jipprova jiddefendi l-ċittadin da' kemm jiddefendi entità jew korporazzjoni pubblika. Austin Walker qal li meta inħatar f'din il-kariga, il-missjoni prinċipali tiegħu kienet li jerġa' jikseb il-kredibilità tal-MEPA li sal-2008 fi kliemu ma kellha kredibilità ta' xejn. Austin Walker inħatar Chairman tal-MEPA wara l-elezzjoni ġenerali tal-2008 b'salarju ta' aktar minn 93,000 euro fis-sena. Minkejja li 3 snin wara fil-MEPA inħatar kap eżekuttiv b'salarju ta' 70,000 euro oħra fis-sena, Austin Walker żamm l-istess salarju. Meta mistoqsi dwar is-salarju qawwi tiegħu, Austin Walker kien qabbel lilu nnifsu ma' karozza lussuża.